Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. SITO singkumi ngilawan indo I kong amperin bedi minister in charge jongka lo bedi pumjungi health minister teng nakalang ko jungi kajingi yawan kendo jungi mentagasi I kong amperin kadai halor ka nongrin ba barokha ipiatip ba nyabut den ya kane ka bahak pule nane kata ka reservation on educational purposes hadin bikin ada tho ya katuka presentation shaka government husnam aja puar te kiklam shim ajubab te hadin baki klam ajubab te ngi le no da ko batiet ya kajing kami yang kashari te hadin untuk katuklar yang kashari te to kan ne banai ro government kam jubab te dei ka ngat ka notice ta ka content te hadin untuk ka sarkar ka jubab no da ka baong ba ya ka educational purposes si ki dangya te ka tum kane kalau ka sting an fule pema ka dated shilong khat library sab to pat ab ulai kabla IDL ke ding MCS deputy secretary jong ka sarkar ne ya ka ba asanga nong jore ka ta repetition the hangni la jubab ba sir in inviting a reference to the subject cited above I am direct to say that the principle and spirit of reservation policy is extended or apply for admission in the state government educational purpose, including higher and professional studies through conventional practice. They halor bangyo ikani kishti tingi tho ikani kishti kabani I suggestion shaka government banangni shikmat habaya dei bakata ka baha pule jongkini manu pule doktor engineer PhD habaya dei ka baha pule tingi la kren ka basai ngila koru ba kakum ka reservation policy namaria ka reservation for educational purpose ka bapule klem bekan thok tengi nak leng bajungi nismu kya te kat badang don katang ya keren kata expert committee ni mi thos ka government banang ni shakma habe dei bat ka bapule kindai na ban ai de kanjan notification lani ba kendra ha ka cabinet da ba pas ka ordinance ka ban riu bana khnang ba ki badai hok ban yo bandik pule ye ka reservation haka bhapule te je kata kena kalian ko jong I ilakong ba indra so CM banyak keren ye kani ban pensngo ba kai ka mangi kwat pa kai ka jing dawa ko jong te na kalian ko jong I la keren ko basha kata ka sarkar hi kamla ban lai ban ra ban snar ka kenta ka kenja polisi habe de ko bhapule tangim ban sing in salet yang siyang bishar sisyan kakum hadin bengyo coba kakum kanika ajing suggestion ya sarkar jela nakalian ko chong I te yom ba I la ajing mo ba la yekren ba ni don kam hiru ba ye kendu ya kita expert committee but in si ekren ba menteri ramba ba ngin la bengyo ban participate kata lomkan ka ajing mo ini ka shom ba ngin je shom kata piting jong se bangnya perkat lada ngin ajimut lani ngin ajimut te habia de pat ni ka bhak pule ka reservation on educational purposes tengi pan bodien ba ngin som thai jeru namar ba lagi ngalai ya ba sin ka shari te jagat te ga ban nangni shikmat pat ngin pegnor ban ngin bodien ru ba ngin ai lat ba pe tang ba kam dan kata ka polisi notification menakanir kami ka to ma kata ka PR juntu kena ubom deyu nong fungsional jung jela ndri nako por trai plai hi baki praktis ya kata conventional praktis habe de ka bhapule pim phadyu smo bundang kata ka PR kan dei of past time kan ni ka reservation hi hapo jela juni long ki ba ki de ban tip ba ka long highly illegal namar ba claim shin la kontuk hapo jong ka reservation policy 1972 te kai ka ba ka government de ban le ka de ban sna ban kren ne ban le ban le halor kan ne ko polisi lom ta to ko la man bale chakot ni ya tum ko na ma ne kam phat long an kam phat kan no ka ta kan ja notification lang ko government in pia ya ka ko ta na ban thai polisi tham ya ka ba ni ngim phat ya kren ta ya ka ba ya ba ni don kam sha ba ya ban ithu sha ya ka reservation educational purposes ta bahkan ai cara kerja notification mentang ini keren baik haba kampan long ai
kampat dan hitan ka jing tho ka ba shulong be ngai e je pi je nga nga thak pi tang ka tai ka kata ka jing long jong kata spirit and letter